Kasengi nong di dok kayodo ka Khasi Giant Fish Wholesaler and Retailer Association kaladawa na ka Sarkar Lingbak Tanat Commissioner of Food and Safety bakadeben pensyai na iki yok mentes yakita ki dok ka ki balap formalin da ka bakadaw baki dok ka ki wan na keleng ki company na Andhra Pradesh tang kuway but maki na ka Sarkar Andhra ru kilayo e ka certificate ban penshisha ba don formalin Balada kidang lap formalin na kidok karu, day ban trey kita la ong usi one car o executive member ka association. Hadin ka jingmi akilat patay kubor hinin ka pratarig ujiliw ba Sarkar jila kala hukum man khang ka jingwan penpoy ikidok ha na bar ka jila hadu khat sansngi na mar ka jingsyam ba kidok ha kibawan na bar ka jila ki day bla inject ya ka dawai formalin bakin do balat na ka jingpon. Kinong de dok ha kila klumar Tlim halor kani ka hukum bat kayo klak tenja jar. Pahdin ka jingi kendo lang hapring ki court ka association baki nong di dok ha menta kasngi kila shime ka rai bani ikendo bat ka office jong ka commissioner ban yo e ka jingshai ka babnya. Kau mai khang mai làm việc này đây. Kau qua bên ngoài. Này, mana baik penulis. Qua dia bisa percaya baik tahu. Baik, siapnya naik kata. Lamar na ini. Tak, hab kau pergi bangi. Ada kita dengan simpan tes dosa di luar ini. Kili ben pertho halor ketuga jing yo minin ko order kan kitchen naga komi food and safety commissioner dengan food and safety. Te ngiru marsin iya kane ngilayo kong bayo yu trongsen ni kham sungu thu so thau su nyele kong don ki bam nang thia nang dem namar bon ki ba ki bang don kamar hapo kidang don kamar kidang don kidang eset lupa kamar hamtam eksi thodi ngila khamsim khambun namar teng mentali ka kamar ka supply ka duna te ngila ya subadun belai stok lupa ru lai don hi te ni marsin su sungu ya kane ngila lengo ngan bat ngilai pun bat gi para member jingi barokhot bat ngilai lumlang menta singi ngila khot ke jingi lang menta singi bat bani lumlang te wasusi kelong ba i presiden imdon menta sine namar ba i ilik don kam naka KCDC stisha pune te ngayeng hangni ngayeng kum nakaliang ngayeng kum executive member jongka Khasi Giant Fish Retailer and Wholesaler Association te kay kabangi osngo minen kay kalong kabang susi hadu kata makin suong baik ba khat khang ne ni ye kitu gi ba pli kin ai baik ka penalty ka ba hap siu de ki supolak bat ka syong bat ka pada syong jail de sepertok de news nem tinggi kay kabangi ngim sno tenat namar balik ki su ai ki champion tip yang ki association kat kum ka baningkong la de ki kwa ba kin test kita kay baru khot kamar ningkong kawan nakliyo kawan di binayo isapoi keleng sigi di mana kedua ini ki member ba ngintes ken na ngintes kadok har mar hangne kadok har ko poi keleng kadok har ko poi na andra ka makana ki poi lela ki jong ki marka kidon ki AFL kidon ki DFS kidon kumta ter bat ki kharet ru ki poi keleng ki poi ni ki keleng ki jaka tilada kanjin dalada kiwan liliban kin ongken ya cooperate lang ban ngirung ikwa eka safety mo ikwa eka safety lada kadon ka formalin ngirung da katu kiro khangi penpam ki kun dengan along kum IB ki kun ndrei ka masusi kalong ba ngirung ha jing bam tip ngir jing bam tip ki penpam ki kun lada ki ong ngi bangin yu makin test dengan ai ki ban test kani ka trok kawan benta kani ka wei na trok kani ko window truk ni kharit ni ne kani kharit ni ne lada lap nang ta phila thok rteng phila yu phila lang ko pedit lang ban ni te lap na kani ka truk ngin ai phi ken ngin batai ne yu ne ka sos din ai kani ka dokha chu man ta phi lap phi test bit nang te na what test man kani ru test philap na ai ngim tip ngilai o shock ngim tip suong bai maka naki out of 40 samples live sample kido hayu kita kharit ne khaba ne ngem tip iru em ki ha mention king mana ki nakadukan ayu phi yo ya kani kadokha nakaduka phi test jet dokha ayu jet dokha ru ki babun jet dokha ayu timantala de ki suong bai jere ngila test bai kini tinggal ada kili atas mengenai syaitan mengenai kinuar kini
ini kong na lain kra lani ini kong na mulai isim filap yang ni ka bapi positif yang formulen na gilap ngini wat ken sim do hane sim na yodo sim no sim no bi sim no sifin poi hadu seti ngila hadu poi hadu por begin arrest tu kita ba ai formulen tadi filap mani fight ke kes ngini fight kat kum ngi jiyo na ti ka khaba ka poi ka khaba ngiyo ada kan ni fight ngin poi khaba man ta na do bang yung claim ka certificate ka clearance certificate ka ba latho ang ne ka clearance certificate ka latho ang ne fight ya test nang ti formulen negatif kion ra nang ne tela lagi kili nang ne na kita man la kawai pagawai katro ngiyo ada kan ni certificate tingiru ngisngan ba ni sa supply kan ni mana kan ni ladon kajing bana wurwer ba lala formulen sini sa tay biang hindi ngi semtip na setiru ngi la ikiran bay daga ngiru ngi la ikiran bay daga daga basyai semua seti malada mem ai certificate lada mem ai formulen daga mut ngi ngimtre insya teuturu seti ulaya daga ka bates urapa nanti tingiru ngi kwa hina bantau jong na bantau ka jing khia jing kipat ba ro khoj umdi bangi ong bingi kwa bandi do ha ngin sudi tang na mentaka jing kwa lalu spa ele de ka jing kwa bangin ong ba ngin badi ngin di la ka de ngin kwa ra bandi kumta lada ki ong ngi bikin khang sibenai namar bangin alap ke formulen ka di jing siap ki wan man ko operate lang bangi tingi nya kloi bangin khang ro nya kloi bangin khang lang tat hadu bang nang ki kinu pin clear sundon ngi kloi ndri menta hak dak suon ong be menen damiet kataru kempen tip hei mentau nong kondong dong pun nga ong ba tap do ha nga ong phim tip se kayu ngitem don mobile phim don tu mobile ke ba don whatsapp ke ba don ngim tip supa be dere kang tu subu ngai os ibe sibu status ibriu sibu ye kempen tip ye ngi ba phin khang mentala ngi pli ka dukan ki bam tip subu ha sing bam tip ki bam tip menta gila simar men ki pli menta ka singi mar beli kim banain war official pin pat banain Marki tiki kim pat bana ki na food safety commissioner food safety ki pat bana ingi bangin khang ki tho komta tementa lada menta kidan ki bapli kadai hok mo bin su khang bin su ang bai sepolak ban siu ki hap la news nem bangin siasat jel kadai se hok kata tementa hang ne ngiru ngim ko ai menta ka jing du nong ka bakrau ne om dei badu tang kitu kinong di do ha ndai hang ne gibun daki hajar khasi bersadok ha di tong trei tong khasi bubun tang khasi jungi bubun batri bersadok ha omdi hagoi unong kit hadu kinong ot hadu kitrai te kemut kalong ke ba peniap yangi para udo para senam kan makin suong baik kumta makin suong baik mentah mana ban ai kami kini si kini di drugs terhati itu rudrok sih kan, banyak bisa. Hadak mentah kimio belat ya, hadak mentah kimio belat. Kita pendak lagi yang kesem, tengah kerpat ya kap komisioner juga food safety, bahkan lek dah ke basyai, dah ke jimut ke bah ya ngibidon kata, ngibidon ke jingit terilang kan, ya terilang kan. Tengiru ngi keluar, lada pi ong kumno kat kumko order je fil lada ngilap, kalau kumta ngi keluar begini terilang. Naka association ngi keluar begini lek ke bah. Kabak maki kilalap kata kajing sisa. Dei menta ka sulong bai umtip ha ko menta suong bai kumne te menta ngi kini ginong trai kan dak san singi kini ci dan memlan ber ai tulop re kini ginong trai ba pri ki bai duk suk upli kini ru khap ya bam khao kini ru khap ya bam khap ya bam khap dong kam khao yeng te kensan ka sulong kumne te ka ke bom lalong malada kilalap he lagi lalap he ya kajing sisa ngi kuloi bangin ya trik ya ke basya ngi kuloi ben tray bat ngi tray lang bat ka bat ka tenat jo kot jo khia ti hang ni mangin bansi la kalong kumno ngi kwa bat ngi kirpat ya ko komisioner bahkan pensai halor jengi bahkan non mi lani kan ailat yangi bangin non mi bangi ngi keren kan kot jing keren ngi yangi kan menta la ngi bu bat kan meeting kan menta ben suong kumne ngi kwa sesisin pat makin lek makin ailat yangi makin pli ya kedukan kenang ba kinuan biang mentes biang sisisin bet ya kitrok di bayu ya kitrok bet ya kimar bet kitrok kintes biang in saya ai in saong bi mi dalam itu idon